Dayke kurbana bahçemi diyar bekledi sayrut diyelemelemeyi ليلة دمعت بحرتي دردي وبيني كادتين يا أخي من عدو ماما منك يا ما عطر قرر زينب بيربو بكلامه ويامو أزنا وربو بجنا خاضا كوردا بخوشي وبهاتوايا بخشى القدات ورايا أمروجي صالي تازين وروزها توايا يقول دا بخوشي وبها توايا Dengên nemir hunerê watedar dikin. Yên ku jiyanê rengîn jî dikin, awazên dengên zîzin. Huner bi rêya hunermendên dengxweş bûye tema herî xweş a jiyanê. Lewma mirov dema dengxweşek guhdar dike, dilê mirov bi gupegub diavêje. Her wiha mirov hem diçe kurahiya dîrokê, hem jî di roja îro de jiyanê nas dike. باوانەکەی بابم بینایی چاوم باوانەکەی بابی من بینایی چاوم لە دووری باڵات وەڵا ڕەش بوو هەناوم وەڵا بۆ تۆ نەماوم جانا بۆ تۆ نەماوم ئەیوەی سەرتای بە پایزێڕ بێ پڕدەشتی باژێڕ بێ هەمووی چاو بجێڕ بێ هەر تۆم دەوێت و ئەیوەی سەرتای بە پایزێ و بێ پڕدەشت و پڕچێ و بێ هەمووی خەندە لێ و بێ من هەر تۆم دەوێت و
فصل بهارا جانا وان يشينا فصل بهارا جانا وان يشينا اشكي عليكم شبكم خني شيرينا والله خني شيرينا د دیروکا هنرا کردستان ده یک جدن خوش نمر حسن زیرکه او هنرمندی کو د تمن خوی کم ده گلک تشتا برهف کر او پیشکش مرواهی کر د جیانا زور و زحمت ده هنرا کردی ده اصلا هری جور ده تمثیل کر باوانا كي باب بينا يجاوب باوانا كي باب من بينا يجاوب لدوري بالاد والله رشبوها ناوم والله بوتونا ماوم جانا بوتونا ماوم حسن زیرک هنرمندی کو د بهیزکرنا ناسنامه موزیکا کردی ده خودی رولکی دیروکیه روژا 29 مجدارا 1921 لباجار بوکان آ روشهلات کردستان هاتنه ناوی وی راستین حسن پاشناوی وی جی اسدی بوکانیه و ناسناوی وی هنری جی زیرکه فصل بهارا جانا وان يشينا فصل بهارا جانا وان يشينا حیا سالا 1932 کو باوی حسن چو رحمت روشا جیانا وانجی باش خراب درباست بو مرنا عبدالله یعنی باوی وی باندوره که گلک نیری لسر پیش روژا جیانا حسن دانی جبر کو او هیج 11 سالی بو کو باوی وی چو رحمته حسن جبو دوارا جیانا خواه دبه گاوانی دولمندین باجیر و لریخ کاری گاوانیه کاری غلامتیه چاندنی و رنجبری دناوا گندان ددگه اول کیلکا وان کاران جاران جی دنگه کی بلند سترانن دلی خودستره هی تمنی وی جده سالیه کمتر بو کو به دنگبیجن دعوت و شاهین هریما مکریان و دست به سترانان کر لی پیوستی به دبارا مالی هبو جکاری شاگرتیا شوفریان بگره یعنی معاوینتیان بگره حیا قهوه جیتی کاری در رستورانت و هوتیلان ده گلک کاران کر حسن زیرک لسر وی مجاری و هاد گوت از لروم ایران و عراقی گریامه و ده تدرکی ده جهک جمن را پیدا نبو بلی حسن زیرک جزاروکاتیا نوجوانیا و جوانی هر روزه که لگندک آنجی باجاره که کردستان ایران آنجی عراقی جیانا خوا بهوراندیه جباجار بوکانه بگره حیا باجارین کرماشان، تهران، بغداد، تورس، ارمیه، سلیمانی و گلک باجارین دن لهر دری گریایه او هیسیر دو تشتان بو نان زکی خواه و هنرا کردی او هر دو تشتی کو به هفره رحیوی تیجه دکرن و تیر دکرن به هنر جیان جیرا به واته بو فصل بهارا جانا وان يشينا فصل بهارا جانا وان يشينا اشكي عليكم شبكم خني شيرينا والله خني شيرينا وامان دو خالشينا ايوه سرتاي بفايزر بيا وفردشتي حسن زیرک هی خورتکی 33-34 سالی بو کو د سال 1954 ده جارا یکم دنگی وی در رادیوی بغدای ده گهیشت گوه رادیو گهدارین کرد دنگی کو ایدی جبوی سالی و پیدا حیا ایرو بو غمنا دیلان دلخوشی و شاهی جواتا کردان هنک دان دیار کرن کو ناو سترانویا یکمین دورش گرمه کو لباجار سلیمانی هاتیه تومار کرن مینا کو حسن زیرک بخوا د پرتوکه که بناو شریک کردستان ده دیار کرن جلال طلبانی هفکاری وی کریه و او به برپرسیارین رادیو کردی لبغدای داینا ساندو ایدی حیا سال 1958 حسن زیرک بو کارمند رادیوی و
her hafte bi avayekî rêk û pêk bi orkestraya radyoyê re çend stran tomar kirin. هەمووی خەندەنێ و بێ Roja çûyîna radyoya Kurdiya li Bexdayê ji Hesen re bû ji dayîkbûneke nû. Tevî ku hêjî feqîr û belengaz bû, lê bi rêya strînê re dikaribû hinekî wê têhnatiya xwe bişkêne. Êdî dengê wî bi rêya radyoyê li her derê belav dibû. Hesen Zîrek mîna ku ew bi xwe jî dide diyarkirin, nikaribû hemû eserên jiyana xwe kifş bike, an jî bide nivîsandin. Ew ji 11 saliya xwe heta dawiya jiyana xwe mirovekî rûhbirîndar, bixwezî û dilbirîn bû. Ji dildistirî û ji bo wê jî deng û hunera wî li ser her kesekî bi bandor bû. Ew mêvanê hemû malan bû. Dengê wî ji sînorên Kurdistanê jî derket û li Bexda, Tehran, Tewrêz û Stenbolê belav bû. Ereb, Faris û Tirkan jî ev dengê esmanî guhdar dikirin. Çardê îlona 1958 Hesen ber bi Rojhilatê Kurdistanê vedigeran. Wê salê li ser biryara dewleta navendî ya Îranê beşa Kurdiya radyoya Tehranê jî hatibû damezrandin. Hesen Zîrek li ser daxwaza berpirsyarên radyoya Tehranê li wir dest bi xebatê dike. Di salên xebata xwe ya li Radyo Tehran, Hesen piraniya stranên ku îro li peyvî mane tomar kirine. Radyoya Kirmanşanê di çardê tebaxa 1962 de hat damezrandin. Li ser daxwaza berpirsyarên radyoya Tehranê, Hesen Zîrek ber bi Kirmanşanê meşiya. Ev daxwaza wî jî bû. Kurdistan û civaka kurdewarî ji bo wî ji her deverên dinê xweştir bûn. ای نشتمان جوان خاکی آریا وطنی کردن وطده روشنم بادرو بجارم بستر کوتنی خاکی کردستان وطده کوشنم بادرو بجارم بستر کوتنی خاکی کردستان ای هودی کردی باشم روکا و تالم هر طرف ای هودی کردی باشم روکا و تالم هر طرف وطید کشم بادرو بجان بسر کوتنی روی کردستان وطید کشم بادرو بجان بسر کوتنی خاکی نشتن ای کوکا ای لاوکا تید کشم جرگز کومکا Orkestrayek bi navê Zîrek ji xwe re ava kir.
خباتا وی لرادویا کرمانشان حیا سالا 1966 بردوام کرد. لی پشترا معاشی وی هات برین. سدم جی او بکو کاربدستین رادیوی گوتبون حسن زیرک نیزی 1000 سترانان جی رادیوی وان را تومار کرنه و پیوستی وان بوی نمایه. وی بریاره باندوره که گلک خراب لسر روحی نازک حسن دانی. حسن جبر وی هلوسته بر باشور کردستانی ودچه. لی بریاکو بگی جه باجار بغدای جه آلی پولیسین دولتا عراقی و تیگرتن و بقاسی سالک و نیف دگرتی گهیده دمینه. میناکو حسن زیرک دکاسته که خود بحث کریه دوان 18 مهانده جه آلی پولیسین دولتا عراقی به تاوانا جاسوسیا جبو ایرانی گلک تی اشکنجه کرن. پشتی آزادبونی و دگره روشلاتی کردستانی. لی وی جاری جی آلی دولتا ایرانی تیگرتن. پشتی آزادبونی ایدی بو دمک زیده ده چه گنده که یه بناوی ملا احمدی بانه و بذکرنا چایخانه که دبارا خواه جیانت که. پشتی دمکی لور جی نامینه و برب باجار شینو و محابات ودچه. كم دورة ومن ضيم قرمينا عمن مفتالة وأي هوار يرشر شهينا في عشقي كيجيكم تيلي بكم مالا دوسينا إلهاما ستران حسن زیرک جبدویا سیروشت جیانا کردواری بدویا جن و کچن کردستانه و هستین وین کرده. پیوینا لسر هنر و برهمن حسن زیرک نکاره هر کسیه. جبرکو ستران وی بسر هفده خزینه یک بنمونه و دولمندی. لگوری گوتنا هجمارا ستران حسن زیرک زیدتر ج 1053 سترانه. گلک آلین چند کردواری ده پیو و رستین سترانین ویده تین دیتن. ده سترانین ویده کچ و جن خودی جیه کی تایبتن. هلبستین کو ویده می ایزنا وشاندن آنجی بلاو کرنا وانتو نبو به ستران و دنگ حسن گیشن حمو گند و باجارین کردستانه. حسن به خباتا خویا دیروکی جانه کی نو دایه بش آواز و ملودین کردی. ناوین کردی پندین پیشیان گوتن و چیوانوکن باو و کالانکو حیا روژا ایروژی بکارتین ده بنگه ها هنر حسن زیرکته خودی جیه که سرکنه. گر ام به هوربینی لنابروکا سترانین وی گهدار بکن وینه کی زندی هرم باجار و گندن کردستان ین وان سالین جیاناوی تی برچاوین مروف. عشقي بالايتم تذلبكم لبيرار هوايا بمتر وجورا ودشم بوزيارات رمتر وجورا ودشم بوزيارات حسن زیرک هر وها هلبستوان مینا وفایی، هیمین، سید کامل امامی، حریق، گوران، پیرامرد، مصطفى بگی کردی، طاهر بگی جاف و احمد هردی جخره کرنه ستران. به هفکاری خانم خواه میدیا زندی پرتوککیا بناوه چریکه کردستان نویساندیه کو تف هلبستن او ده سالا 1966 دهاتیه نویساندن و وشاندن. نابروکا پرتوکه لسر سربهاتی و جیان حسن زیرکه. بيقاهش نهدي جناك
ورم سيو بيقايش نهاتي جانا كلمة زاد بوان ورم نخوش قوتم نهاتي قهوهخانه حسن زیرکیا دناوا سی چیان او لسر سینور ایران و عراقی ببو جهه جواتا هنرمند و روشنبیران. جی کرکوک هولر سلیمانی بگره حیا ایلام و خورمیا و هریم دنین ایران و کردستان به میوانداری و جبو دیتنا حسن زیرک دهاتن لوی داری. اف حسکرنا گلیا جویرا بوسدم کو پر جاران بنیو شوه ده کس او کومن نناسکری ایریشی ویدی کرن و حیا مرناوی جی او ایریش بردوام کرن. يلا شوفير يلا زوجة يارم زوجة يارم يلا شوفير يلا زوجة يارم زوجة ياري تخوى وفدارم لا دوري بيدي قرارم ويرن زردو لو بابارم بلا لجيارم بزارم يلا شوفير يلا زوجة يارم حیا روژ ایروژی کس نزانه کو چما و چاوا هنرمند حسنازک حسن زیرک که هیچ نواوان جیان او خوش جواک درخست. او بخوا دوی مجاره دو هاد بیجه. رازه که وشارتیه دلی منده. گر بیجم و زمان بشوته، گر وشیرم و نبیجم جی و میجو هستی من بشوتم. سيو بيقايش نهاتي جانا كلمة زاد بوان ورم سيو بيقايش نهاتي جانا كلمة زاد بوان ورم نخوش قوت ji sala 1971 û pêve demek derbas dibe û Hesen êdî di nava civat û bajaran de naydîtin. Kes nizane ew li ku ye. Lê xeberekî nexweş li her derê belav dibe. Hesen zîrek nexweş e û derdekî giran lê peyda bûye. Êdî ew bo cara herî dawiyê vedigere cihê bav û kalan bajarê Bokanê. Li nexweşxaneya bajêr tê razandin û her rojê bi sedan kes tên serdana wî. Lê bijîşkê wî piştî emeliyatê biqemkînî ji xizm û kesên wê re wiha dibêje. Pençeşêra kezebê yê di demeke nêz de wî ji jiyanê cuda bike. بهر مجيب نسانا جانا چون که وعدی گوانا Hesen zîrek jî êdî dizane ku jiyana wî ber bi dawiyê ve diçe. Ji bona wê jî stranên xwe yên dawiyê di nexweşxaneyê de dixwîne. Roja 26 Hezîrana sala 1972 Hesen zîrek di mala xwîşka xwe Sarayê de çavên xwe ji jiyanê re digre. Wê rojê hemû Kurdistan bi giştî û Bokan û Mihabat bi taybetî ji ber vegera Hesen ya dawiyê xemgîn bûn. Awrekî reş li ser dilê hunerdost û evîndarên dengê Hesen zîrek rûniştibû. Wê rojê dikan, bazar, mekteb û bi hev re jiyana gel sekinî. Zarok, pîr, xwendevan û mamosta, feqîr û dewlemend tev li pey darbesta Hesen zîrek dimeşiyan. مال منم بر او برم بمرم کمی کشتم دور برم مال منم بر او برم جنم کمی Hesen zîrek beriya mirina xwe wesiyet kirbû ku wî li ser girê naleşkêlê veşêrin. Lê mamostên olî îzna karekî wiha nedan. Piştre li ser israra dayîka wî careke din cinaza wî ji goristana bajêr derxistin û li ser girê naleşkêlê veşartin.
هنرمند دنگخوش کوچا خویا داوی کربو لی دسر مرنا وی ده او قصال در باس بونه و هیجی او دنگ بدو لتواهی کردستان بناوه. که قربان آبا چه دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه لا